Yeah, sitsho ke igama mnumzana othi ubani? Mina igama uPhilani Luphahla. Khonapha endaweni yaseTsholotsho sibili. Wenzani la? eTsholotsho mina umsebenzi wami ngisebenza ngokwakha. Manje lensuku kunzima kula Samende leSamende. Business iphansi kakhulu sibili, iSamende akula. Amanzi siwathola nzima. Transport nayo iba nzima sometimes. Ukubona sithola sesihlalele so singasebenzi. Manje phela ngani nxa ungome kanje? Awome kanje kuba nzima thina sihleli kuphela nje ubona ngingadli usinse ekuseni. Ola mkhaya uthi mangavela something imephince ngathola ukudla. Bakusiqhubeka usiba nje hayi ngiyabuyela ekhaya ngizihlalele. Ngoba sengicabanga ukuthi ngiyegoli ngiyeduma umsebenzi egoli. Wena ulemuli? Lemuli nabantwana abayi4 sibili abafundayo. Bakhale wena? Kunzima abantwana bakhayele mina kunje engasebenzi school fees sikhuphukile manje sesi500 ngethemu. So abantwana abayi500 le yini rands? Ngerands 500 rands ngethemu. So ngingasebenzi mabethi ngethemu 2000 angikwazi neyithatha ngani. Ngoba uthi abantwana bambazi beqeda isikole befunda ngesikole ngafela that bazicotshwa vele bezosihlalela ekhaya. Ngoba kunzima. So wena ukwakha wakhana? Mina ngiyakha izindlu. So la muntu ofuna ukwakhelwa nje? Wonke umuntu ofuna ukuyakhelwa umsebenzi wami wokwakha nje kuphela, ngiyadizayina. Ubuhlungu engingahlangana labo nje ukuthi angipasanga esikole but umsebenzi wezandla ngiyawenza. Utshela abantu labafuna ukwakhelwa bakukhangele bakuthinte ngani? Ngabe i-complex, ngabe wa-main room, ngiyakwazi ukufunda iplan, ngiyadizayina ngezandla konke. Bakuthinte ngani? Bengithinte ku 077 263 5167 igama uPhilani isibonisa Luphahla sesigabeni saseMalapala. Ngesikolo saseMpanzi.